Ti Masakbayan. Di napalabas, binagbagaan ni Dina ni Melvi. Ngam saan nga ingkang kano ni Melvi. Simurot nga rod daytoy kan ni Arnold kat imadayuda. Saan ang nakauray ni Edwin iti pa nagsubli ni Melvi. Isu ang nagawid da iti lugar da. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo itaalawas na pauluan. Kinabak na, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Agyaman na, gaputada kayo amis mo ti simarong karkada kami. Makumikom ngamin dagiti ubing iti project da iti pagadalan. Wen Edwin, gapot kailiw kayon. Ken di ka kumamakmaklaat iti daytoy nga ibagak. Anya ka di day tananang? May papan ka di ti asawak. Anya ti madamag? Edwin Barok. Oh, apay ka di nanang? Kwa. Nanang? Awanan, Edwin. Awanan. Agsangit kayo mata, nanang. Awanan ni Melvi, Barok. Anya ti kaya tiyo asawin, nanang? Talaga alinipat na tayo ni Melvi. Apay ka di, nanang? Saan tayo napatagkan ko, anak? Gaputa simurutan iti sabali alalaki. Apay nga inaramid ni Melvi da ito'y tatang. Nanang, awan mo mo ka nagbasulak. Wano nagkurangak kan ko, ana. Edwin Barok. Anya pa'y ti kurang. Inaramid ko ti amin nakabalak. Tapno maipay ko dagiti masapsapul da. Jakmat idabis-bisinan kadagiti anak mi. Ngem apay. Nalabit na uma iti kinarigat iti biyag. Isuan nasisirap iti pirak. Basol ko kadi. Numarigrigat tayo, tatang. Nanang? Awan basol mo, Barok. Ti anak ko ti ayan ti parikot. Gaputa saan ang nagpampanunot. Di na pinanunot ti pamilya na. Pasensya ka lang kumahan iti inaramid ti anak ko. Mababain ako unay iti inaramid na. Maasya anak unay ka ni Edwin. Kasta unay ti pan nakapasakit ti Reknana. Anyan. No amo tayo kumakastoy matlaang. Nasaysaya at siguro. No sandan ang nagkalay sa ide. Uwan nga rod abalayan. Naibirok mo't namin ti pagimbaganda adwa. Awan ti maaramidan tayo no di nan kayat ni Edwin abalayan. Saan matamabalay na pilitan tayo nga agsuble iti din na ti anak ko. Tamangan no saan matlaan haragsak ti panagdanada. Ang kasanon dagiti apo ko ta abalayan. Ang mga numaapektaran da unay. Kat di dan agtuloy nga agadahal. Saan tayo nga itulog, abalayan? Nasken nga agadal daan na imbag. Para matlaeng kadakwada. Honey, kinunam ama pantalang ag-shopping. Ngam sabali mo't tinangipanam kanya. Wan Melvi, saan ka diya kinunam a birthday mi na? Kasta nga rod, honey. No kasta, dahito yung harot ti isagot ko kung kaita akasangay mo, honey. Anya day ka? Dahito yung kotse. Agpaiso, honey. Saan ka kadi nga agang-angaw? Saan? Talaga aparakan ka dati o kotse. Imbagak mo tankan ka. Nga amin nga amok apakaragsakam. Ipaay ko. Oh, thank you, Arnold. Talagang ay-ayatin ka unay-unay. Talaga ka di akayat mo ni Sir Arnold, Madam Melby? Ay na, nagmayat at talaga ti maawagan iti madam. Oh, apay ka di adamdamagam dayta, iska. Ay na,
Amok ngamin ti amok, Madam Melvi. Saan la si katinyawid na, dito'y balay na. Kat, anya ko ma. Kat, amom ka day. Kalpasan a paggumaan na ida. Baybayan na ida, nakaslawan na nyaman na. Iso nga agpanunot ka kumaan na imbag. Oy, si Kaiska. Di ka man agar-aramid iti istorya. Iyala anak man kit di iti inumak. Danom ka day, madam? Diyak kayat ti danom. Buko Diyos ti kayat ko. Sige. Mabit lang, tainak mangala iti buko Diyos. Darasa. Sige. Wan! Ay na. Nagmayat at talaga tirik na ti mapagsirvyan. Sa anak ang nagbidot, anak ikabalay ken ni Arnold. Anak ko, dadakkel kayon. Amok nga amo yun tinasayat kan saan. Matarusan yun ti amin abanag. Iso akayat ko manen nga ibagay. Nga orekas de ti naramid ti inayo. Diyo ko magurgurain. Uray na sakit para kada kami. Ikagumaan mi asaan aguraan ni nanang, tatang. Gaputa uray anyat araramidan mi. Isulat ta ti inami. Untatang, puno ti imbaga ni girly. No panunutan mi ti panang panaw na kada kami idi. Nasakit, tatang. Gaputa umapapal kami kadagiti kaadalan mi. Nga adda dagiti innada amang suksukon kadakwada. Puno day ta, tatang. Malagip ko pa'y, diyan nagsangitak idi. Gaputad da ng ibaga, adinak ipatpatag ti inak. Iso pinanawan na tayo. Ala, lipatin yung dagita anak ko. Sana bale, tanabaalan tayo ti amin. Katne, umadanin ti panagturpos yun. May salaing nga natawan. Wen tatang, ikagkagumaan mi mo't ti agadal. Tapno saan ang masayang dagiti sakripisyo yo kada kami. Sayang laang, taawanan day di lolo. Di nan makita ti panagturpos mi. Sana bale, anak ko. Patsak na ragsakan ni lolo yo amang buybuya kada kayo. Gapota makit-kita na. Ngayon inot ang maragragpatyo dagiti arapapyo. Nana, kasla kumarkaro mo day tauyak yun. Kaya't yu ka din, tamapan kayo ipa-check up. Ay, saanan balasang ko. Angam nana, ang mga noanyakit din day ta. Ay, kabaanak na ito. Uyik lang na ito. Ay na, aywanan yu tabagiyo anana. Narigat ti agsakit. Uwan balasang ko. Talaga nga ay aywanak ti bagik. Gaputa urayak ti anak ko nga agsubli dito lugar tayo. Kaya't ko pa ya makita. Sakbay nga ipulang ko ti biyak ko. Ha? Hindi na. Sana ka mapukpukawan itinamnama. Nga uray na unday a panawon ti naglabas. Sipod pimbanaw dito'y lugar tayo. Alangarod nana, aywanan yu ti bagiyo. Tapno makalangan yu pa'y dagiti apu ko yu. Wan, may sapay na ita. Kaya't ko pa'y amakalangan dagiti apo ko. No kasta nga rod, aywanan yu ti bagiyo. Ay, kaya't yu ka din, agpanawagan tayo. Barang makita ni Melvi. Saanan balasang ko. No adan akam na. Malagip na kuma. Nga adda pamilya na. Kaya't kayo kumamakasarita itinalapat, anak ko. Maipapan itian niya, tatang. Ibagayon, tatang. Nakasagana kami adumngag, noan yaman ti ibagayo. Girly, Junior, mabayinak ko maamang ibaga kada kayo. Gapota balasang kan baro kayon. Ha? Apay ka di, tatang. Sapay ko matamawatan da ka. Ngam, jakon nalapdan tiriknak anagayat manen. Tatang, Anya ti makunayo, anak ko. Palubusan dak ka di, ang mga sawa manen. Tatang,
Manon atawan tinaglabas, manipod pinanawan na tayo ni Nanang. Kat iti day ta kinabayag ti panawan, da kami latan ti inintonaryo. Iso para kanyak, awan anyaman na no agayat kayo manan. Panawan matan, tapno panunutan nyo mat ti bukod yo apagragsakan, tatang. Husto ni girly, tatang. Kan maysa, no talagaan napatagtayo ka ni nanang. Nagsubli ko man iti din na tayo. Hangam saan mat? Aggraduar kami to iti kolehiyo. Hangam awan pa lang. Saan ang nagpakpakita apulos? Agyaman anak ko gapot maawatan dak. Angam, saan pa aday ta ti panunutan tayo? No di kat ti panaggraduaryo. Nagmayat tito kalda iti da ito abar, honey. Talaga atlas. Isong araw dati tinangawisakan ka. Gaputa mo ang magustuhan dito eh. Wan, honey. Talaga ang magusto klaunay. Ay, malagip ko lakit nga ron, idi ka ang tapay lang. Naragsak asubyan tinapalabasan niya, honey. Wan nga ron, honey. Nakaragragsakak at talaga. Awanan sa pulag pay. Gaputa adda akon iti sidong mo, honey. Nagmayat dito ka na. Idagsala. Gusto na itadrama, honey. Anya? Na, umikagti. O sige, honey. Ako matangag sana. Oh, wow! Nagado ti ginatang yu, Madam Melvey. Kat, anya ko matibibiyang mo nga'y iska. Ay, di ka kasta, Madam Melvey. Oh, yung maditi kasta. Anya? Wun, Madam. Di ka agbalin anataksay. Di mo pagtangsit ti kasasaad mo ita. Gaputa ang mukmal, nagtaod ka itirigat. Anya? Udno, Mad. Iso nga rod asinurot mo ni Sir. Gaputa ang mok, nauma ka iti panagbiag yu iti away. Di naksurunon iska. Ang mga nudyak malapdan ti pungtot ko kat mabarsak ka. Ay na, Milvey, di ka kasta ko na manan. Agpanunot ka kiti na imbag. Apay, di ka kadi mailew kadagiti anak mo. Samardangkan ko nak iska! Agbiyahe kayo ka din, Nana. Wen balasang ko, agturpos dagiti singin nga apukok. Iso akayat ko adarayan ti panagturpos da. Angam, Nana. Kabailan nyo ka di ti agbiyahe, adakda kayo laang. Wen, di nakpakadanagan. Malangarod, Nana. Agan-anad kayo iti biyahe, ah. Agyaman balasang ko. Ikarigatak ti mapan. Gaputa espesyal da ito nga aldaw para kadakwada. Kayat ko ida maimatangan. Kabayatan ti panangawat da iti diploma da. Wan nga rod, Nana. Nagasat kayo. Tanasisingpet dagiti apo ko yo. Kablawan kayo iti panagturposyo, anak ko. Agyaman kami, tatang. Nagbungan ti panagsakripisyo yo para kada kami. Agyaman nak, gaputainan anusan nyo tinagadal. Itilaksid ti kinarigat ti panagbiag tayo. Tatang, saan atubang ti kinarigat? Tapno matunoy ti arapaap. Iso tinagbalin akarit kada kami. Tapno agadal kami anaimbag. Kan maysa, da kayo ti inspirasyon mi, tatang. Gapo iti kinaanos mo kada kami nga anak mo. Agyamanak manen anak ko. Jak mailadawan ti kinaragsak ko. Tatang, Ngem kuma, at damat ti inayo. Tapno maimatangan na ti panagbaligi yo. Di yun panunutan dahi ta, tatang. Pagyamanan mi, tada kayo tinagbalin nga ina kan amami. Kabailan tayo ti amin nga uray awan ni nanang. Awan anak. Ngem ti kanayo nakidawak kada kayo. Diyo gurguraan ti inayo. Naggraduar kayo na pukok. Baragsakan ak unay para kada kayo. Wun lola, kamaudyanan na.
Nalpasan ti mano ataw na panagadadal mi. Ay na, apo ko kaya. Apay ngay ngagsangit kayo, Lola. Makasakit ak. Gaputa maragsakan ak launay para ka na kayo. Kidawag ko ma. Nga uray pinanawan na kayo ti inayo. Diyo ko magurguraan. Wan Lola, di kay matanagan. Gaputa saan mi akagura ni nanang. Ay, agyaman ako na ay apo. Ikagkagumaan mi ti saan nga agimula iti sakit tinakam ka ni nanang, Lola. Gaputa inamilat na. Nga uray adumat tirigat ang napasaran mi. Manipod pinanawan da kami. At daman damagakan ka, girlie. Anya dayta, JR? Damagag ko ma. No kaguram ti inata. Gapu iti panang panaw na kada tayo. Oh, apay nga agsinnaay ka. Aklonag. Adda sakit tinakam ko, gapo iti panang panaw na kada tayo. Nakakaasin ni tatang anang isaksakad iti panagbiag tayo. Hangam ni nanang, di tay amuti ayan na. Amangan no kadenden na tinamnamaan na abak nang, anang isukatan na kada tayo. Girlie, Angam, iwakwaksik day ta iti panunot ko. Gapu tatao laang ni nanang anagbidot. Kan maysa, saan nasayaat? No agimula tayo iti gura iti pada tayo a tao. Wenno iti kapamilya tayo. Nang rona kat inataday jay. Iso tinagtaudan ta. Iso nga di ta ko magurguraan. wen, girlie. Kinapudno na. Napakawan ko ni nanang, hindi pa'y laang. Gapo kadagiti nasasaya at asursuro, nga impasagapsap ni tatang kadata. Honey, api ka di akas tatilangam. Kasla mariribukan ka launan. Awan da ito eh. Sigurado ka? Wen, adala pampanunot ak iso kastuyak. Okay. Adala ko mga min ibagakan ka. Anya da ita? Kaya't ko ti gumatang iti baro nga alahas ko. Adda nga min nakita ki di na minsan. Ngam awan nga minan oras na. Iso adyan ko na ibagakan ka. Awan pa'y mood ko aron mo rita. Inton sumaron nonton. Okay, honey. No problem. Tatang, apay nga adi mo matanyam amo kada kami ti agbalin ama ikadwa nga inami. Ha? Apay ngay, di kay agkapoy-kapoy Amangan no agbabawi. Ha? Si Kam. Angaw ko laang mutkit ti dayjay, tatang. Pero angaw. Asikaswam matan ati para itibagim, tatang. Panawan matan, tapno agragsak ka. Punot imbaga ni girlie, tatang. No kapoy-kapoy kayo. Amangan numaunaan kayo. No gastaman bilang, awan dagas na. Ha? Sige kid din, tatang. Iamam mo yun kada kami, tinamagpitik dita puso yo, iti may kaduagon daway. Ala, di ka madanagan. Amok to kada kayo iti umno agundaway. Saan nga minakaskarina dayta? Nasken pa'y nga ipakaamok kini Lola yo. Kas panang respetok matken ko ana. Kas tamet iti inayo. Nanang, sapay ko mata maawatan dak iti daytoy nga ibagak. Anya ka di dayta, Edwin. Jak amo, no masaktan kayo iti daytoy nga ibagak. Amoyo mat, anabayag nga inururay ko ni Melvie nga anak yun. Ngamsan ko anauray ti panagsublina. Ket ita, addan sa bali, anakarignak iti ayat. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggan. Tituloy ta serya tayo italawas na napauluan. Kinabaknang, dito'y drama tayo. Di masakbayan.
Insurat parit radyo ni Ernalyn Liwan. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito yung estasyon. Agyaman kami, iting kay Panang Tarabay.